Çal beriniz. Төртөө 12,5-дан болот. Boldu. Çal gitti. Vay. Zaman katıyor kesin. Ya men sizge endi Meyli 4'ün biri önemli. At көрүмдө туруп туруп чорулар. 12,5-дан 4-өнү сода кылып атат. Yok 12 canım 4'ün. Kaçtan bu? 50 bin bu. 70 50 bin fazla. 50 миң берем деп 4-өнү. Öte sonu. 13'ten bolsa beremin deyip tuğanlar. 13 miңден bolsa berem deyip. 12,5-dan kıldı baykayız. Kardar köp. Ekövde alam deyip turat. Tuğanlar 12,5 miң сомдон кетти барысы. Канча баш экен? 6 болду. 5 экен. 5. Буйрусун байке. Assalomu alaykum урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер, саламатсыздарбы? 14 январ 2024 жыл Чүй облусу Токмок шаарындабыз туугандар. Бул жерден мал базарга келдик. Кой базарды көрүңүздөр. Кой базарды тарттык. Каналга каттала элек болсоңуздар, каналга катталыңыздар туугандар. Анда эмесе кеттик. Бир-бирден лайк басып көрүңүздөр. Токмок шаары. Мына ушул кочкор 17 миң сом берди азыр. Жаш бала сатып атат. Бала кыйын бала экен туугандар. 19 миңге берем деди. 17 миңге берип алган. Жетишпей калдым тартканга туугандар. Козу кочкор экен. 17 миң берди аларман. Бул бала 19 миң деп айтып атат. Канча тиш бул? 4 тиш. Туган 35 миң берди. 35 миңге берген жоксуз, э? Канчага берейин деген ой бар? 40 миң сомго берем дейт. 35 миң сом сода кылды азыр. Жакшы. Козулу койлор бар экен бул жерде. 20 миң сомдон сурайт байке. Канча болуп 20 миң сомдон. Базар сурадыбы байке? Аларман сурадыбы? Канчадан берди? 19, э? 19 миң сом бериптир. Канча тиш бул? Жашпы? 4 тиш. 19 миңден бербептир. Кочкорду көрөлүчү. Туган кочкор канча? Ой, туган. Канча калдыңыз? 14 миң 200. Туган баасын айтып койсунбу? 40 миң дейт. 40 миң? Канча тиш? 4 тиш. 4 тиш. 40 миң сом. Эмне порода экен, я? Я. Иса? Акчагынан көйгөй жөйдү. Иса дейт. Олар канчадан койлор? 18 миң сом. Канчага бербедиңиз? Сиздики? Канчага бербедиңиз мону? 40ка бересиз. Жок, 40 сурап атасыз. Канчага берилген жок бүгүн? Сурадыбы? 38ке берилбепти. Канча тиш? 4 тиш. Содаңыздар болсун. Исар экен. Бул жерде да бир кочкор турат. Ар жакта да бир кочкор турат туугандар. Сурайлы. Ол канчадан байке? Ассаламу алейкум. Баасы? 50. Канча тиш? 6 тиш 50 миң. Канча сурап атат базар? Аларман. Сурайлык да. Аларман. Сиз сурап атасызбы? Жок, мен бияк. Бияк. Козулу кой, э? Канча козулу коюңуз? Козуларыңыз мыкты экен. 22? 22 миң экен туугандар. Мынакей туугандар, могу кой, козусу менен 21ге берем дейт. Энеси канча тиш? 4 тиш. Козусу эркек туугандар. Атасы бул эмеспи? Ушулбу? Мына атасы ушул экен достор. Могу кочкор. Кой базарда пони жүрөт. Дос, пони канча? 100 миң дейт туугандар. Пони 100 миң. Канчасы дейт. Канча асы? Я дос. 3 асы.
Biçası deydi. Ya başına get atmayın bu. Mineki, tuğanlar koy bazarda pony 100 ming deydi. Endi bari. Koca işe kıyakışa. Kozlar kança dost? Bu 7,5, ular 6,5. Erkekler mi? Urgaçlı dale var, erkek dale var. 6,5 mingden he? Düşüp verem. Kançadan beribedin mi? 5,5'dan. 5,5'dan? 5,5'dan berilbeptir. Yaxşı rahmat. Verem. 6'dan bolsa berem deydi. Жаңы kozlar kançadan mı alsın? Ulan satılıp aldınız mı? Kançadan? 7'den aldım. Turazını ayttılar. 5,5 mingden alıp durun tuğanlar. 5,5 ming. Kaç turasın dostum? Bunu tartıp alayım. Bayke, Qo'chqorning bağısı kança? 60. 60 ming. Kança tiş? 6 tiş. Emne paroda bu? Gisar? Ha, gisar. Bayke bugün soda boldu buga. Kança? 45 ming so'mga berilibdir. 45 ming so'mga berilibdir. Qo'chqor. Bayke kança bu bağısı? 65. Kança tiş? 6 tiş. 65 ming. Liniyası var deydi. Ulan görüyoruz. Ne linya var ki? Araşan? Suradı o bazar. Kança verildi? 11'ge. Birlige? Yani birlik. Yaxşı, sodan asıp olsun. Yaxta da ecemlik var ekan. Kança dedin ece? 2 tişti. 35 ya? 2 tiş 35 ming so'm bu. Surada. Yaxşı rahmat. O çarbalar. Kançadan ekan baka? Balalarını aytib qo'yishmi? 11,5'dan. 11,5 mi? Ular qo'ylar ha? Oylar yani. 11,5 ming so'mdan qo'ylar. 35 kança tiş? 2 tişler satılışı 35'ten surab atası. Ha, yaxşı. Kançadan berdi bazar berdi? Alarma. 22? Realna. 30'dan bolsa beresiz. Yo, bazar suradu? 22, 23'ten suraptın. 2 tiş qo'chqorlar. Yaxşı. Tuğan mo tekevi? Bazı aytib qo'ychi. 10 ha? Ne bu? Nibuyski bilen, Nubiyski mi? Paroda. Ha, bir oğlanım atıp ketdi. 10 ming. Bazarda kişi köp tuğanlarındaki. Birden like basıp görüңүздөр. Tokmoq mal bazarında. Bağlarını aytib qo'ysiz bayke qo'ylardın. Kişini tapmayı bayke. Kişi tapmayız. Qo'y. Olar 9,5'dan. 9,5 mingden qo'ylar. Boz bu je, qizil bu. Boz. Qayaqtiki? Gölden geldi. 9,5 mingden he? Kançadan sattınız? Erteden beri sattınız mı? Ya. Yevreni 10'dan sattım. Bulardı 9,5'dan da. Ha, ondan satıp bular 9,5 mingden beresi he? Жақсы байке. 9,5 mingden. Bu жерде kozlar tizilip durat tuğanlar. Balan aytib qo'ysin mı? 12? Qo'chqorlar mı? Ya. Urgaçlar 12 ming so'mdan he? 12 ming so'mdan. Sattınız mı erteden beri? Kançadan? Sattıleks mi? Kançadan suradı bazar alarman suradı mı? 11? 11 ming so'mdan suraptır dostlar. 11 ming so'mdan berip ettir. Bu yerde dağı kozlu qo'chqorlari var o'xshaydi. Assalomu alaykum. Siznikimi? Yaxshi, birashkaniki. Tuğan. Ahmet. Qanchadan bular? 16'dan. Qancha tish? 2 tiş. 2 tish 16 ming so'mdan. Qanchadan suradi bazar? 13'ten. Bergen joqsiz bu. 13 ming so'mdan suraptır, berib beribdi. Qancha baş общий? 13 baş. Yaxshi. Mana to'g'ri. Qanchadan satdi ekoni? 14'ten gitti. 14'ten ketdi. Yaxshi. YouTube kanalına çıkab. İyiydi. Qaysi jaqdan olib keldingiz? Ola tap koydum. Yo'q, ala tartpay, qo'y tartamiz. Qayerdan olib keldingizlar? Qalıqlayından. Al qaysi rayon? Burana. Burana, To'qmoqda, ha? Yaxshi. Baban aytib qo'ysin, do'st. Charbalar. Urg'acha? 8 ming so'mdan urg'achini. 8 ming, rahmat. Bu yerda kichkinaroq qo'zlar turadi. Assalomu alaykum. Babalarni aytib qo'ysiz bu aka? 12 ming so'mdan. Qo'z qo'chqorlar, ha? Ya. Qo'z qo'chqor. 12 mingdan. Qanchadan berasiz? 11,5? 11,5dan berem deydi. Bular tish buzilakmi? Ekoni satasizmi?
11,5'dan Lüboy. Lüboy 11,5. Ana ıldırak bolboy bu. 11,5 deydi. 13,5 mingden berem deydi. Bu жерде bir tuğan. Qancha tish qo'ylar bular? Bunlar göstereyim. Ko'rsatingizchi. Tishga to'xtagan emasmi? Ha, o'ylansin. Ha, bo'ldi, 4 tishgina. 13,5 mingdan berese? Berem. Bular bo'z bu, qizir bu. Ya. Bo'z deydi. Shunday bo'ladi. Rahmat. Merinos aralashgan. Qancha aka? Qancha qilib qo'ydingiz? 10,5 mingmi? Qancha tish? 2 tish hem sayt 10,5 ming so'mga ketdi. Eti o'rta. Yaxshi, buyursin. Tak. Qanchadan? 7 dan? Kishiniki qo'zlar bor ekan bu yerda tug'andar. 7 mingdan so'raydi. 7 mingdan so'raydi ekan. Tak. Qo'y qanchadan? Qo'y. Bo'z bu. Qizil bu. Semismi? Ha, semis. Qancha baylandi? 4 ay var. 4 ay. 17 ming. Qancha so'radi bozor alarman? 14,5. 14,5. Qancha tish bu? Tog'roq. To'g'riqmi? 14,5 mingga berildi. Yaxshi. Rahmat. Qo'zlarning ba'zini aytib qo'ysin bu. 15 lira tam. Eko, ba'zi. Yo'qani berib. 28 ga berem. 28 ga ekoni. Tish buzganmi o'zelak, o'zelakmi? Yo'q, жаңы sayıldı. Qana? Tishin jarib, жаңы sayat 2 tishga o'tib turganlar. Ekoni 27 ga berib beribdir tugan. Bu yerda tuganlar yaxshi bir qo'chqorlar turadi, qo'z qo'chqorlar. Ba'zi so'ray, sizlardanmi? Qanchadan bağlarını aytib ko'rsin. Ya. 16? 16 ming so'mdan so'radi. Bular tish buzganmi, buzalak? Qo'zlar 16 mingga. So'radi ekan. Bu qo'ylar sizlarmi? Qanchadan bas? 18 ming so'mdan qo'ylar. Bo'z bu? Atkormi? Atkormi ekan? Qo'ylar 18 ming so'mdan. Bu yerda soyg'onga atkorda turgan qo'ylar bor ekan, soyg'onga. Aka, ba'lari qanchadan? Bağları 10'dan 18 gachayin. 10 ming so'mdan 18 ming so'mga cheyin Baylangan bor, soygonga ova. Qayerdan olib keldingiz aka? Bular narından, gölden, çüyden aralash. Aralash. Arqasidan çoğulgan sborniy komanda. Yetti. Semiz tuğanlarını. Muhtan çok olup ketdi mi? Yaxshi, yaxshi. Yo'qlar sıra sal salayın degan. Meranoslar qancha ekan? 6,5 ming so'm. Bu yerda eko 23 ga oldim dedingizmi? He? No eko 23 ga ekoni. Menen da birov ketdi. Ha, mana. Ne üstü? Buyuruptu. 23. Ne deyip? Bu yerda echkilar turadi, echkilarning basini biladi. Do'stim, echkilar qanchadan? Balarni aytib qo'ysin. 9 ming so'mdan. 3 mingdan. Tekevi? İki teke bir çeviç. 12'den. 12'den boğaz bu? Boz var, kızır var. Boğaz kızırı var. 12 ming so'mdan ne? Bunday qo'ylar. Onlar shunday bo'ldi. Qata kemchilik bo'lsa oldin ala kechirim so'raymiz. Kanalga qatnashinglar. Bozda şuna tuğamlar bozda, sveci bozda.